سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل دعوتي وآلي وأصحابي الكرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا
wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa ba'as fihim rasula Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allaha astafa Sadaqallahul Azim. Kiamat khasiatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillah.
wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Bismillah
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatih. Wa huwas samiul alim. Duaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul aliyyul adzim. Amin.
wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amin. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Allahumma arzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawah. Amin. Wa bi kulli juz'in minal qur'ani jazaa. Amin. Waktubna ma'asy syahidin. Amin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Amin. Wa zayyin akhlaqana bil Qur'an. Amin. Wa najjina minan nari bil Qur'an. Amin. Wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Amin. Allahumma ij'alil Qur'ani lana fid dunya qarina. Amin. Wa fil qabri munisa. Amin. Wa ala sirati nura. Amin. Wa fil jannati rafiqa. Amin. Wa minan nari sitran wa hijaba. Amin. Wa ilal khairati kulliha dalila. Amin. Faktubna ala tamam. Amin. Warzuqna ada'am bil qalbi wal lisan. Amin. Wa hubbil khairi was sa'adati wal basyarati minal iman. Amin. Wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqihi Muhammadin madhari lutfi. Amin. Wa nuri arsi. Amin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Wa sallama tasliman katsiran katsira. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa du'aana bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman. Mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. حبيبي يا محمد عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك،
sekompolan nyampung pala bentaretan nyoprero mata pangiran ben syafaat ajunan ya Nabi salam alaika Allah ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika masyar are kompolan panas sangat kearcengan nyuun pareng sainuman dari kolana ajunan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika laisa azka minka aslan kuntu ya jaddal Husain fa'alaika Allahu shalla daiman tulatuhu يا رفيع الدرجات كفر عنا ذنوبا واغفر عنا سيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم untuk umat Muhammad pasalaman dunia akhirat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Cereng ni kasihan di parloh samangken teti male bedah pokok penselaku orang sepo mulai gelak saya tonton nikah gelak saya maus Al-Quran nyorkap tai bangki samangken bangki ampun ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi alladhina yujahiduna fi sabilillahi juhdah. Amma ba'du, ashabul fadilah, para alim, para ulama, para masayih, para sepuh, bapak kalai bun pulai, al-ustaz Hadiatullah sareng Haji Didit Agus Zakaria, teja wali santri, hadirin para rabu, tejo para undangan siap tina amul jeki poci sareng sokor kehadiran epon Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat sareng salam de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdina malam samangken Kak Dinto aropa aki sambutan atas nama Alek Kiai Amiruddin menangkap pengasuh musola Nurul Ihsan Kak Dinto. Biasanya sambutan cukup mator sakalangkong tor mator tak langkong cukup akhirul kalam wassalam lestari. Namun malam samangken Kak Dinto sambil menunggu kehadiran mubaliw kita Kiai Haji Muhammad Hodri, pengasuh pondok pesantren Sabilul Muttaqin Lenteng Sumenep, malar muka tetap paring nak keselamatan sampai depak dek Kak Dinto. Amin Allahumma amin. Para rabu si abdin amul jeki sa estona Kak Dinto acara tahunan dan kula Kak Dinto memberikan wacana, memberikan cara dek wali santri katipun apa manabi pasitung sareng moloten. Alhamdulillah setuju wali santri terutama sing ngagungi putra sehatam tak setuju. Hak moloten hataman. Dah dalam hal Kak Dinto karena samangken panjenengan saja bertepatan benong kena pekok. Ani keputra-putrena panjenengan kula ampun miarsa aki maus Al-Quran dari surat At-Takasur wal Asri Al-Humazah Al-Fil Al-Lahab apaan boleh Al-Kaus Al-Kafirun Al-Kausar Al-Ma'un nikah Al-Lahab Al-Ikhlas setuju na sampai An-Nas nikah ampun paham setuju. Tejah wali santri si abdina amul jeki sekak dimbah potra-potrena panjenengan samangken ampun ngauningi meskipun tak paham 100% kun oning maus Al-Quran. Maus Al-Quran Kak Dinto aropa aki jalan otabena cara potra-potrena panjenengan dadi anak soleh tor soleha. Kak Dinto salah situng sedebuaki kanjeng Nabi idza matabnu adama ingqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Manabi abdina sareng para ajunan setuju ampun setuh pegek setuju amal kelakuan namun sedentos tak pegek kadi tetelok. Pertama sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat termasuk potra-potrena panjenengan awaladin solehin yad'ulahu seperti adua aki panjenengan saja menangkah orang sepo dekik ti ampun beten kulis saja ampun panggil sareng Allah subhanahu wa ta'ala patihan potra-potrena panjenengan Kak Dinto saya maka ten gula
sebagai pengasuh Musala Nurul Ihsan balam semakin tiap hotmail Quran tak masra akhina dia panjenengan setuju punten namun abdina tetap neremah minangka santre caipun reng berek kak dinto lagu aki tak kempang malaih nak kanak santre lebih bagus ngala uanan mon sape pokol langsung norok bunte mon santre pokol pas tak ngaji pole takkan sekak dinto maka ide dalam hal kak dinto malam semakin puten kaula kak dinto beni masra agina cuma apa reng oning Musalla Nurul Ihsan sebede kampung cek insyaallah mabede imtihanan katiba kak dinto 40 beluk tahun namun semi hataman kak dinto mungkin lebih 1 tahun teti 200 tahun umur langker kak dinto kun sema bede hataman kak dinto 40 beluk tahun parloi kekeli sareng tantaretan setuju caipun para alim para alamah lambe manabi potra potrena panjenengan kak dinto oning maus bismillah kak dinto para wali santri abek tak embi dek kiai oning maca bismillahirrahmanirrahim potra potren panjenengan yang malam samangken kak dinto oning maus Al-Quran benegun bismillah 30 juz benegun juz 30 alhamdulillah para pada ben sedimin artinya meskipun asoko 2-2an tetapi pada sokona pada 4 jumlahnya para rabu siap tidak amul jeeki langker Nurul Ihsan kak dinto diperuntukkan ke angkui masyarakat sebede kampung cek milanah alek kak dinto sebagai pengganti dari Pak Kiai Haji Muhammad Romli kak dinto menurut kula aropa aki andi sifat seikhlas karena keberadaan pun sampian ngolah titipi kak dinto tak ngarep apa namun menabi panjenengan kak dinto apa reng bersama jemaah ikhlas bersama ya toren namun ale kak dinto tidak mengharapkan apapun dari panjenengan saja namun tetap aja lenaki amanat sesangat mulja kak dinto mau ngaji potra-potrena panjenengan nah nikah tetiten kula ngarep potra-potrena panjenengan kak dinto supaya pengaji boleh cek pas sampai nerema rembe ke orang sambian peraturan semakin umur 19 tahun manabi tak ada pak erengsa ke pengadilan agama jadi mau tak ada pak umur 19 tahun cek menerima rembeke orang panjenengan coba harus paham aturan semakin kak dinto pemerintah ungku aja kedewasaan potrah potrenah panjenengan para rabu hadirin wal hadirat setajah wali santri si abdina amul jeki sareng abdina toati dan kaulah juga malam semakin kak dinto matur sekelangkung atas tujuh kehilasan karidaan keketian para ajuran saja si ampun adukung acara malam semakin kak dinto setuju kehilasan melar muka melar manter tetap bertekinah tambahna amal ibadah muku Allah subhanahu wa ta'ala nyitak nak kanak soleh tor solehah benih kempang akad dia membalikkan telapak tangan punten namun kak dinto aropa aki proses selanjeng kak angkui mauning ngaji potra potrena panjenengan kak dinto tujuan bedenah musola kak dinto teti ngereng kak dinto dek setuju warga cek sareng sekitar epon madabi ngakungi potra potre ngireng kak dinto pa ngaji dek langker kak dinto
Karena Allah Subhanahu wa taala panjenengan sedaya Kak Dinto takkan ngarep barokah. Barokah Kak Dinto kaagungna Allah Subhanahu wa taala sepatorona kide para nabi termasuk para alim para ulama. Makanya Kanjeng Nabi Kak Dinto asebu al ulama warasatul anbiya. Sekak dema ulama ulama arupa aki pewaris para nabi. Teti seeko cak guru tolang. Kak ditolang ger Kak Dinto. Guru tolang se pakun Kak Dinto. Pakun tak ancor, pakun ekenga Kak Dinto kiai langkereun. Mila pun barokah Kak Dinto tergantung panjenengan seje. Namun menurut kula alek mulang potra potrena panjenengan Kak Dinto tetep edelem kabedeun ikhlas. Bene pas polana penter ngaji pada nabi negara Arab punten. Allah Subhanahu wa taala apa yang barokah dek ka orang-orang saya sangat cintai. Contoh saya Hona Holil Bengkalan si panjenengan setuju Kak Dinto nyabis dek Bengkalan. Saya Hona Holil Kak Dinto seteh sekitar tahun 1900 segemi. Situng bektoh ke Holil Kak Dinto as salat maurib salah situng makmum Kak Dinto dari Mekah. Salah starena as salat maurib ke saya Hona Holil Kak Dinto sareng imam saya dari Mekah tegur. Bacaan ajunan Kak Dinto korang tepak dalam mahrojal huruf. Ke Holil Kak Dinto cuma senyum. Lantas ke Holil Kak Dinto adebu panjenengan marena sing imami salat isya. Namun syarat panjenengan Kak Dinto pakon ngala uduk dek sungai. Salah starena Kak Dinto ulama dari Mekah ngala uduk dek sungai. Namun dalam hal ngala uduk perpan ngala uduk Kak Dinto pas beda macan. Bedah macan karena fasih bahrojal huruf makmum dari Mekah Kak Dinto col lagu Nabi Bismillah ben sama jemaah katif pon sesuai kalaban mahroj ben tajwid. Namun apa sih terjadi menurut cerita Kak Dinto macan benih sajen buruh namun sajen semak. Lantas ke Holil Kak Dinto uning dek peristiwa Kak Dinto ke Holil entar dek ke nikah dek sungai. Ke Holil langsung maus se gila se caepun makmum se dari Arab Kak Dinto kurang tepak. Maus boleh sareng ke Holil alhamdulillah macana buruh. Kak Dinto salah situng tanda barokah se parengaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin Kak Dinto ampun Rabu alhamdulillah. Lanjut ki. Nah, ngireng. Atas nama pengasuh selamat datang ajunan semulja teriring doa ahlan wa sahlan bihudurikum Musholla Nurul Ihsan Kampung Cek-Cek di Sabulai pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Lenteng Kabupaten Sumeneb. Ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Khodri. Kaburu lah ya. Kira mele bentul boleh. Tekel nah parlon potran panjenengan sama kene kata. Oleh pokok gereng ya terlengki. Atas saja kahelapan
kakorangan katopalan atas nama pengasuh Musholla Nurul Ihsan Kampung Cek-Cek Kak Dinto abdina joon sapora saya tadi betesepon Eki Kadinto ampun Rabu iki tak langkung Kadinto dari Lenteng Sumenep Kadinto nyampurna eki parlona panjenengan minangkah wali santri terutama saya ngagungi putra hatam malam samangken seporanda Kak Dinto Kiai parleka kali Kiai Haji Muhammad Hodri Kak Dinto beberapa bulan setapongkor abdi ngatur lengki selaku pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kelis dalam rangka dalam suatu acara haul para masyayikh pejuang Nahdlatul Ulama di antara Kak Dinto Kiai Haji Abdul Manan Fadoli tetih panjenengan saja cek sampai kuper Kak Dinto kangkui mirengaki tetebu seperti tebuaki sareng Kiai Haji Muhammad Hodri Kak Dinto siap ducem napa telecem Kak Dinto alhamdulillah ducem alhamdulillah samangken pokol belu pokol sewolo deki dari tan gula akhir epon korantor langkung epon yon seporam akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.